Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Dangshan ngilayo ban rakhi ya kasngi buram kino hikai lani ka Teachers Day. Ka day kasngi ka bakamen. Ka babaro ngijukin mau iet ilaki jong kino hikai kibala penang penstart bat kiba betul lenti bangin long brio man brio haka jing em jongi. Handai ngim tepat kat nu ka jing e bakino hikai jongi kia kendo. Wat laki ai tilot ilade met bat mensiem haka kam handai ka jing siu jongki ka long ka barit. Ngilayo ban sakhi haka sngi. Baka St. Mary's RCUP SSA School war ka shnong ka badan hakithan khat arshnong. Kalapun ku puram ya iwe no hikai ibaladap pura arpasan snem haka kam hikai katai Madam Lily Mary Dingdo. Iba hikai hakani ka school. Hakani ka sngi nglayo ru kalat banyak keren bat I kat tu kan epor. Haka jinga keren bat ngi ila pen kan mau ba ila sedang ya ka kam hikai haus nem kat kendai spa kanai pra bat katulap bala siwi I haka tu kapor kadai lai spa tengkah shibanai. Haus nem hajar iwe ila yo ya katulap naka ad hoc grant kabalai hajar tengkah shibanai handai kam hadian la pen kieu syaka hendriu hajar tengkah shibanai. Bat dang kendiat por menta bala pen kieu ya katulap syaka khat pra hajar tengkah shibanai. Bat kania kala kam mentoy I kendiat kensoi. Ngilayo ya kalat penyekren bat ini noi kai hakapor bau MDC seorang bat Titus W Khan ulalait pen plie ya kacakalit bar. Bat ki kenro jangan ke skol ka badan hakasnang war ya kabala mang pisa lingba ka 15 Finance Commission jong ka tait grant hajar arpo. Hilang ki badan bak sipod haga di kasidong bapidan ni kani school bat anek kelalong ke jing mentoy ke bakraw na ka banta kinong snong jong kani school jong kani snong ki balayo ban pha ila ke jong ki kun ki pi ha kani school na ku blek gerpang ru ya ki pas people lani kita ki kena school ki bala puli ha kani school ki balala ban yo ya ke jing kai ke bakordor na kani school bat kibala kiuru haki jing puli ke jongki wala dodru kibala sange no bat na kerman baka jing anglut jong baro kinong jong snong hanni kalong baka ni ke school kadi ban kiu sa frang meneu tu samla la kren ba kwa ba udat frang baka ni ke school kandai kan lomno ka secondary school. Baga kwa ban sipun kamau ya pi hamni lang baro. Baga sorkar pilai I benta kala pentrai kam ya ka National Education Policy ke batamai. Baga kengai ba hapo ka jing pentrai kam ya ka ni ka Education Policy ke batamai kindan sibun ki jingkala. Kindan sibun ki program. Kindan sibun ki syllabus ki batamai le se ki banangla banra ya ka education ke jongi ha ka ni ka thain kham tam ha ka thain nong pendom kat kum ka jing suthu ka barit ka jonga ka lomba kat kum ka ni ka education policy kindon nalor kini ki ja jing hikai ki bapidon menta kindon ru ki weipat ki line lani ki weipat ki subject ki ban guru mi khna lani ban educate yu khna om tang ban nang ka theory om nang tang ban nang ban puli ban tho henrei on sahikai ru ya kita ki course ki baki kena ki don interest kala bandai ka music kala bandai ka sports kala bandai ki vocational training ha ka baki kena nado baki dangden school kin sei ki sap ki pon ki chungki krang bakan long ka jigmen toy hadin habut ngatharai lengba ka ni ka jingikai ke batamai kanwan ra ke jingkala ya kan ikat hain ke jungi bathak bay dai bat ke secondary school nasno ba kanum don hi ke jinge lada mapi ka managing committee ka mission hi borokaway ka shinong hi borokaway rengkat bat ngi kinomi kman ni trela bat ni kerman bahakawi ke sni ngaru ngakwa ban UI bahkan ni ke school
kan kentiu perdan sa ka secondary school. Bat meneng ilayo ban pli gitu ki skim kiba nakaliam ke jonga kum MDC hai bori barit jonga ngala persyang kani gamding ke sin ke baningkong ngala airu hakini kisam ki beladap nakabenta ke jing penbahai kani ke madan jing penhe kani badan bat ngasukwa ban ongi pitang gawe bagata kalong kat bang adang beteng ban long nomi kmat ngaru ngandang beteng ban ai ya ke jing kersyan ya kani ke sekolah ban ngadak kuaru ban develop bahai kini ke area ko bagi I menta kidang dan sibon ki kenrum kenram mangni kidang dan ke jingduna ki school building bad akan jakai lek kai ki kena ba kunta ter dengan ngai ba da ke jing trelang bat ke senong bat ke managing committee bat hi ginong hikai bat hi ginong song senong jo senong ginang la ban kentiu ya kini ke kardan jo kini ke school na ka wi ke por se ka wi ke por dengan don jing ai berit nakaliang ke jonga ba kumi jing kitbok kirwiang nakabenta jong I ya kini ke jing sakri ke jong I absence nam na don jing ai don bok nakaliang ke jong ai tipong subhaban wan sikma Kakateng jonga dari kong lili meri dengdo dengala mahikai hakane ke school de menta kasi kirakhi yang akun kasi silver jubilee ke jing hikai jonga kapangala sedang na de usnem kakandai spa kandai kokra de hakasnem kakandai spa kandai kokra ngadon tamarwehi ban kikena school kidan life sangut kata nado kelas A pre-primary hado di kelas 3 de kata kasnem 4 dan nong yarap de ngadang hikai himarway ban ngayo ke jinseu naga mission kabalai spa tangka de kita ki sausnem hikai naga jinseu jang mission de hakasnem kaknai spa alhajar iway de nilayo ya ke jinseu ke odan naga adhokran ke jinseu naga jinseu ke balai hajar sipanai de kunta kanang ya ter hadir ke sipausnem kila revise yang de kila seu hajar de kene ke jinseu naga adhokran ka kanang kelak ka sarkar kanang perkhat kanang yo lat te kundu mentang ila poi kan khatra aja kabaya dai bat kine ki jing ki ba mangi ya kendo hakalyang ka kunka building ba jaka ban syong na ka banta ki khna ba dai ke jing hikai de ngis ngau ba ban bo ke jing karpat ki ba halon ki ba dai na haka education department la kumno bakin pe lani penwalas ngolem na kabanta jongi kumno tambangin yo ka kamera ka babit bagi kena kin yo ka jakasyong ka babiang na kabanta ka jinghikai ka baman la kasima namal ngadon armut kinahikai te kunta habangi piang ka jakasyong kamot ki kena rupi kin yo ka ta ka jinghikai ka bakhambiang